Iya na carana narekko meloki lolongan ngi tallae dalle mak baraka. Iya role jagai naritu andre ta. Iya naritu le jagai iya naritu hassele apole ngetta. Nasaba iya maka kue bapak ibu sekalian, engka memang tu tahu dekna nama siri narekko anu haran Napoleon yang peti sogi. Yang peti sogi. Iya risamange maega tahu bangga mi nareko na tipu-tipu ni tawe bangga ni nareko na kalasiang ni tawe bangga ni nareko maega duwina padahal anu manassa anu haran Napoleon. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amara alaina bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sini tomato malabiku andrangi selesura salaku jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita memang meraja lori sisi araja aku sangat nafumallahu subhanahu wa ta'ala. Ia subuh Jumat pertama di tahun 2023 ternyata dalam mupipong Allah subhanahu wa ta'ala alam pesungakan dalam mupipong Allah subhanahu wa ta'ala awatangan nalemo pi pong Allah subhanahu wa ta'ala adisi disingang na angka ki si ada puda pungar di unrange salasi ditandra rima kadana bentuk terima kasih tak iya rega bentuk asukuru ketta lo pong Allah subhanahu wa ta'ala nalemo pi petunjuk nalemo pi awatangan nalemo pi tepat. Nasabak siaga eganna tahu siaga eganna bola ilaloi nange dek yalengi petunjuk ukupung Allah subhanahu wa ta'ala dek yalengi apati ruang dek le pamoto iri waktu subuhe mapada idik mana salawa andrangi mapas salamat masa le kiringa lori Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi mamagi-magi salawat ta andrangi mapas salamat masata lauri ali malabina Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencaji sabak mencaji wasilah uko ini manang selamat ki hilinoi lebih-lebih pemati di akhirat nafung Allah subhanahu wa ta'ala. Maka na angka di amalakna ulama kita ada di tanah Bugis narik pojokai Bapak ibu sekalian dena lappa okko duwe agaga sikiri si bawa masalah nareko jokai turi makanja peringgarana okko pong Allah subhanahu wa ta'ala aje atau nak joka meringerang ko puange nareko aju aje abiona joka maka masalawa iuko Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatana ko elan ro alena de na salaitallahi Allah sibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabari iye dua agaga de yule pasarangi oko idi manang narekomelo ki salama ri atuwa-tuwa ngetta ri linoe nan ni ri akhirat na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba ang kataw ko isaliwa mapaham maka na narekomelo ki salama
pakanjaki ni bawa sikrita aku pengala taala ajak na to masalawat de na cocok na sabak lalanna makanja sikrita aku pengolong subhanahu wa taala lalange makanja ibadata aku pengolong subhanahu wa taala harus pale palalo aku nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak lain dan tak bukan carana ia naritu masalawat aku nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka na tungkat Jumaat turi angka ki pamegai salawat ta aku nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tania nabi tak saruh tania pun Allah subhanahu wa taala saruh nasabak nabi tak melo ki ga masalawa aku alena iya rek gade to melo masalawa aku nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam le jamin ni nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutamari surga pamasena tapi pakutana na idi manang tulle ga salamae okko linoi tulle ga salamae okko akhirat na pong Allah subhanahu wa taala narek ko tania nasabari masikiri okko pong Allah taala iyare ga pakanjaki peringerengeta nan niya masalawae okko nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam makana salawae salasik di barakatna salasik di pamalakna iya naritu maiga apa salawakan liswi asalamakan ngi okko idi manang narekko masalawa ki okko nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tamalabina fa Allah subhanahu wa taala yang kihadere iye tahun 2023 disebut dengan tahun Masehi. Biasa to yang kalinga makada tahun miladia. Biasa to yang kalinga bahasa Arab na tahun syamsia. Makanya elalang akorange Quran surah Yasin na rampe to tupong Allah subhanahu wa ta'ala talae tahun syamsia. Bahasa Arab na aga tahun miladia. Iyare ga tahun Masehi. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Iyaro mata aswe matahari tajri li mustaqarrin laha maputra iri unrona taqdirul azizil alim sebagai bentuk kekuasaan Allah subhanahu wa taala akatana ia naritu iyaro tahun Masehi iya ro tahun miladia atau tahun syamsia dena cocok rimak kadana iya mi melok bawa melok kipakai iya naritu tahun Komariah atau tahun Hijriah nasaba ko esaliwang angka tu seisa tau mapahang rimak kadana iya mi iya lo pake nasabari asal lengak maka ia lo pakai ia naritu tahun Hijriah Jumadil Ula Jumadil Akhirah Rajab Syakban Ramadan dan lain sebagainya mapamula Rabiul Awal dan seterusnya dena sengyak melo lo pakai Januari deo me pakai Februari Maret April Mei saya tidak mau mengisi tahun baru Masehi dengan berzikir. Nasaba iro tahun baru Masehi nasange iro pahana. Makada kafere makbuai tania atau salange makbuai. Pakutanana ia dari itu iro bajajutta, iro jasata, iro hapeta, iro mae, iro salonge, iro semenge dan lain sebagainya. Tau salamana ga makabuai ro agagai ternyata mai gamato buatan orang-orang non muslim maka dari itu narekko pale makoro apa hangata sininna agagai nak buai tau kafiri aja na tafakai nah maka dari itu tania tumpukna jawabanna iro agagai. Nah sebab magai tahun syamsia
yang ada sebelum Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Kurang lebih sisala 600 tahun. Mariolo itu tahun Masehi dibandingkan tahun Hijriah. Makanya sekarang tahun 2023, iro tahun Hijriah 1444 Hijriah. Kurang lebih 600 tahun sisala. Nah detonang kanabi taaga na teyaki fakai telah tahun Masehi. Dek gaga hadis na. Dek gaga pepandrita taaga puade makada aja mu pakai tahun Masehi. Buktina tahun Masehi narekoyitai itu sesuai dengan perputaran matahari. Maka namaga itu BMKG Nissan nareko akhir-akhir tahun iya rega awal-awal tahun baru Masehi. Salah sidinna yang itu maega cuaca-cuaca ekstrim atau gempa-gempa bumi atau musibah-musibah yang lainnya kejadian di akhir tahun ataupun di awal tahun. Nah sebab magai iro posisinna matahari na baca. Beda sisa beda dibandingkan si bawa tahun Hijriah. Iro tahun Hijriah ulang ngele baca. Makanya tungka mukbai ulang terbenam matahari di sebelah barat, make kerek ni tupan ritai, make kerek ni pemerintai, maka dah ekin roni monro ulang siaga na deraja minre. Tania tanggas so make kerek tania. Tapi rigau angkana mukba magaribi. Maka ia dua agaga tahun Hijriah maupun tahun Masehi, kedua-duanya make gune uko ini mana? Dia nak cocok lesalai okko ini. Magai KTP tak tahun Masehi, termasuk ijazata, termasuk nareko makutana ki maka da tanggal siaga maka kue pasti ia engke mukba jawabata maka da tanggal 6 Januari 2023. Sesuai kemanfaatan lefake, sesuai akke gunanna. Ia biasana tahun Hijriah lefake, biasana nareko mukba iramalange termasuk imelo ki mapite watu makada siaga ji ro umpo na makasi to mapak boting tanggal siaga makanja nareko to melo mapendri dui nape tahun Hijriah biasana lepake ya. Tapi keduanya semuanya punya kemanfaatan. Dek na cocok makada ia tahun Hijriah tahun na tau sallang ia ro tahun Masehi tahun na tau kapere. Kedua-duanya punya kemanfaatan untuk seluruh umat manusia. Sini ngata malabin fong Allah subhanahu wa ta'ala yang kihadiri. Termasuk waktu sempajang itu. Nasabari waktu sempajangnya sesuai dengan matahari mata aso, maka itu berkaitan dengan tahun Masehi. Nah sebab waktu sempajangnya dia natentukan maka dah tetek 5 pi subuh, setengah pi 5 subuh. Dia mesti berubah-berubah ya rogagai. Loroe makotofaro, dia na materu tetek 10 dek nama teru magaribi tete anang biasa kurang biasa lebih iro asara dek na tete telu teru ya rega setengah apa teru biasa kurang biasa lebih magai aga nita pandritata ya dari tu posisi nama ta'assub. Sini ngata malabina fum Allah subhanahu wa ta'ala yang kehadire. Maka dari itu Jumat pertama di tahun 2023 Masehi, angka tu perintah na Panguluta Umar bin Khattab untuk senantiasa angka ki perisa-perisa aleta tafakanjaki rencana-rencana ta. Sebenarnya ia perintai dek na makada cica si tahun. Ia perintai dek na makada weka 2 si tahun. Tapi lebih marepa, lebih makasi. Narik ko tule tungka aso. Turi angka ki kafesa iyari ga parisa-parisa aleta lebih makasing ya tua gagal. Tapi kenyataannya balala pa ini mulai lalo iro lalangi. Mulai lola iro lalangi balala pa. Biasanya ini marengeraki nareko pergantian tahun iyari ga berubah iro tahun
tahun kelahiran tak iarek kebiasaan itu makada ulang tahun ki balala pa minggu-minggu yang ngerang untuk makanja muhasabata iarek ga aparisangang aleta termasuk sekali satu bulan balala pa idi figau iya agaga iya memang repa le figau na reko cicas si tahun mukba i tahun hijriyai makanja si apring ngerangata mukba si tahun masehiye makanja si apring ngerangata karena ini adalah momentum wattunnai pakasingi makada aga amala-amalaku dilo tingkatkan iye taunge aga amala-amalaku ding lo pamegai iye taunge rigau angkana turi angkai tatamba umruku ku pengallahu nalika pengallahu subhanahu wa ta'ala sini ngata malabina pengallahu subhanahu wa ta'ala inti hadire maka angka talu sewa-sewa ya nasangi Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati ri asri munrina fungallahu subhanahu wa ta'ala dalam hadis sahabat Abdullah bin Mas'ud oleh Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Imam Bukhari juga meriwayatkan Imam Muslim juga meriwayatkan maka dia Nabi ta la tazulu qadamu bani adam yaumal qiyamah min indi rabbih azza wajal hatta yus'alu an khamsi fi asri monrina pengallahu subhanahu wa ta'ala narikko na pasipulun ni puangi ripada mahsyar dari dia on ruang de nasuro ki letter hi on ruang pengallahu subhanahu wa ta'ala sebelum tabali pakutanana pengallahu subhanahu wa ta'ala na iro pakutanana puangi angka 5 sewa-sewa 5 sewa-sewa nomor rosi dinasangi pong Allah subhanahu wa ta'ala nasangi Nabi ta an umrihi fima afnah iro umuru ta sipunan na tuwo ki 20 tahun naleki pong Allah subhanahu wa ta'ala umru angka yaleki 30 tahun angka 40 angka 50 angka 60 na bahkan biasa angka dapi 100 tahun pakutanana puange untuk aga yaleki umru malampe okupong Allah subhanahu wa ta'ala nasaba marepa ki idi melau umru malampe okupong Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad Allahumma tawil umurona puat palamperi umurku tapi balala pa idi mapikiri makada narekko naleki umuru malampe pong Allah subhanahu wa ta'ala meloki liseri si bawa amala-amala aga balala pa turi iya mi yelaw ya ko pong Allah subhanahu wa ta'ala yang penting malampe umuruku padahal dena wadin nasalaiki talae pakutana ukulan roaleta narekko pale baja sangadia na palamperi umuru ta pong Allah subhanahu wa ta'ala meloki mage iro umuru ta sini ngata malabina pong Allah subhanahu wa ta'ala makana talae umuru makbaraka iya nasange Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam man tala umuruhu wa hasuna amaluhu de na malampe bawang umuru tak tapi makasing nyaga amala ampe kedota na sebab biasana idi fikiri kisi di rufatau nareko angka maponco umuru de panadampi umuru na 60 na taun nalele lori pamasena po Allah subhanahu wa ta'ala biasa ki makad ai macilaka-cilaka iro tawe manang ka maponco mi umuru na 40 mi kasi taung yaleng umuru we kecelakaan ni we 30 mi taung umuru na we lele lori pamasin pong Allah subhanahu wa ta'ala we malasay macilake rokapa menurut tak biasanya ternyata talai umuru mak baraka tania okwe non royi maka da maponcok ga umuru tak iare ga malampe tapi amala aga melo lepake iare ga lepake guna okoro umuru tak kurang leki pong Allah subhanahu wa ta'ala jadi semakin malampe umuru tak sebenarnya semakin malampe tu imati pertanggungjawabanna semakin matana imati pertanggungjawabanna okupong Allah subhanahu wa ta'ala riasul munrin
Sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala yang kihadiri. Nomor 2 ia nak kutanangi fong Allah subhanahu wa ta'ala ia naritu. Wa an syababihi fima ablah. Ia ro waktu tak kalolo. Ia sangi kalolo rigau angka tak magalak mupa. Si kira-kira de panadapi umur tak 40 tahun buat dimo payasa kalolo. Sebab magai magalak mopi. Magalak mopi. Madisi mopi balala palasa poleki paling nareko angkalasa ya masam-masam matacik de bolokang more-more paling yaro. Jadi pakutanana mati pun Allah subhanahu wa ta'ala engka khusus untuk kalolo-kalolo ia magalak-galak. Maka dari go engkamu kalolo nasabairo waktu tak kalolo magalak ki iarega malakda agala ketak dibandingkan rigau engka tak matua. Sumangat tak malakda malopo dibandingkan rigau engka tak macua. Ia akal letak makanjak mopi cara mapikiri dibandingkan rigau engka tak matua. Sehingga nelawi pun Allah subhanahu wa ta'ala iro pertanggungjawabannya. Makana ia tu anak-anak tak rigau angka nama bicu-bicu mopa termasuk idik malololowe ajak lalu kinang kematanja-tanja makada ai patapulo pi umuruku melo ka loko masigi annapulo ne pi umuruku melo ka loko masigi melo ka mangaji melo ka masempajang pensiu pak mati melo ka magala mangaji melo ka masikiri melo ka malulisi loko masigi terlambat dia makada dia wading termasuk i terlambat. Tapi alhamdulillah nareko angkamo pa yoro rancana tak magai. Na alhamdulillah nareko pale na padapiri umur tapong Allah subhanahu wa ta'ala berarti nalemo pi kesempatan puang. Tapi pekkoni nareko dek nadapi umur tak 60 na tahu. Dek pale dapi italla pensiun nalele kilori pasen pong Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba iya je tu idi elota rufatawe turimelo ki magala mapada makakue. Turimelo ki madisi mapada makakue. Turimelo ki tuo mapada makakue. Tapi kenyataanna elokna pong Allah subhanahu wa ta'ala lain. Wadi jaji baja sangadia naleki lasa pong Allah ta'ala. Wadi jaji baja sangadia naleki pong Allah subhanahu wa ta'ala alam mangang malam maki. Wadi jaji da baja sangadia cepat atau lambat tetap ki lele lori pamasen pun Allah subhanahu wa ta'ala. Maka narekomelo imak baraka umrut tak rigau angkana malolo mopi tafakke gune madeceng iro umrut tak naleki pun Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sebab waktu tak malolo okoni ro waktu tak latihan. Sebelum angka ki 40 tahun makanja ibadat aku pun Allah subhanahu wa ta'ala latihan memang ni okue ri umur 20 ri umur 30 aja kinang kematanja makadai 40 pi umurku 60 pi umurku magili nareko kedo-kedo ni utu 60 na umur tak sila dan ni joke masigi mapat dini ajeta cek masam-mas si cek more-more si dan lain sebagainya makadai masih sanije lo masigi aku bawan ni bolai. Nah, maka dari itu termanfaatkan kesempatannya rigau angkana badisiki mawataki. Ini juga sebagai bentuk kesyukuran Allah subhanahu wa ta'ala. Sini ngata malabina Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi talai umur mak barakat tania makada malampe i umur tak tapi makke gune iyo umur enaleki Allah subhanahu wa ta'ala. Sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala yang kihadiri. Nomor 3 ia nak kutanangi fong Allah subhanahu wa ta'ala. An malihi min aina tasaba wa fima anfaqa. Nomor 3 nannya nomor 4 nak kutanangi fong Allah ta'ala. Ia ro waramparata kenro monro apolianganna. Kenro pole apolenganna nania nomoro apa untuk aga yakke gunang iro waram ratta naleki pong Allah subhanahu wa ta'ala. Biasana idi
ia engkele jaga ia naritu halala si bawa agaga harang. Nah sebab maka dia Nabi ta innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma musytabih. Ia ro agaga halala anu manassa nan nia anu harange manassa. Mage telae halala manassa. Nah sebab nareko runtuki dui cella okori tangana lalangi. Angka biasana idi ya. Angka rufa tau biasana narik kololongan di cella ri tangana lalangi. Tappa masija makada anu kuna sangero. Padahal dia nang kada perikanto di cella. Matanre di warna biru mina katanni, matanre. Matanre di warna hijau mina perikanto, matanre. Balala pana perikanto di cella na turi okkomi bawa boleh na tar. Tapi rigau angkana dui cella tak dan nari tangana lalangi. Deis sangikin rupole tappa alena mangakui makada dui kuna sangero. Padahal pak goncingan na iro agagai pokokna narekotania anu tak aja talai aja tak akui okomi ro bau pak goncingan na. Tapi biasanya angka tahu narek kololongan di cella masih jak mengakui makada dui kuna sangero. Padahal dia nangka nakatan ni yarek na perikanto di cella. Paling matandre na nareko masui di warna biru mi bawa na perikanto. Panang ketiba-tiba tak pernah akui maka dadui ku nasangir. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya na carana nareko meloki lolongan ni talae dalle mak baraka. Iya role jagai naritu andre ta. Iya naritu le jagai iya naritu hassele apole ngetta. Nasaba iya maka kue Bapak Ibu sekalian, angka memang tu tahu dekna nama siri nariko anu haran Napoleon yang peti sogi. Yang peti sogi. Iya risamange maega tahu banggami nariko natipu-tipu ni tawe. Bangga ni nareko nakalasyang ni tawe. Bangga ni nareko maega duwina padahal anu manassa anu haran Napoleon. Sini ngata malabina fong Allah Subhanahu wa taala nareko makwe ni linoy. Bangga ni tawe si bawa maksiat napita-pitan ni tawe carana bermaksiat. Nah yang kan si gande-gande tangaban ni dekna nama siri si gande-gande nareko tangasoy dekna nama siri. Tania pangojek gandengi tania. Ya, taulengi gandengi. Si bawana gandengi. Candrina gandengi, dekna nama siri. Nareko pangojek tania pembahasan pangojek ya, lengi pembahasan. Ya kole gandeki si bau pangojek. Nareko iro tawe de gaga siri na makakwe iro nasange Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al imanu bid'un wa sittuna syu'batun wal haya'u syu'batun minal iman. Iro tala etappa angka kurang lebih 60 cabanna. Na salah siddi cabanna tala etappa ieu naritu al haya' ieu naritu masiri malu. Ieu na nasange toogita matanre siri harus matanre siri tak lo pada tak rufa tau. Tapi ia maka kue angkana saisa tahu bangga. Ia rega makuran ni sirina nareko napoji nala anu na tahu. Nakocci iga, natipu iga, nakalasyang iga, termasuk opo pasae nareko nakalasyangi makurangi timbanganna banggay nasang ale. Na ciko-cikuang itawe banggay na sabak jagoy nasang ali. Wattunna na idi aga mapitangi kataatan ta okupong Allah Subhanahu wa taala bukan dalam bentuk riya. Tanya masalah riya iye. Tapi magai untuk seimbangkan iye agagay. Nareko iro pembuat maksiat berani-berani napitangi alena makada bangga kak nareko makwe kae. Kita orang-orang yang bertakwa juga harus bangga dalam tanda petik bukan dalam bentuk riya. Bangga dalam arti nasabak meloki seimbangi ia gagai. Meloki seimbang.
Manang kairo to maksiat bangga dengan maksiatnya, maka kita juga orang bertakwa harus bangga ki si bawa amala-amala madi cipta. Sini ngata malabina fo Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata taita gere to tuatta riolo. Dek na siaga na poleang poleri dalek na yalengi okupong Allah subhanahu wa ta'ala. Balala pemakkatan ni talae dui bulanan, gaji bulanan. Tapi manangka jaji manang iro anak-anak, mancaji pegawai, mancaji dokter, mancaji camat, mancaji bupati, mancaji polisi, pokoknya mancaji tau manang anak-anak, jaji. Nah, iya maka kue tantangannya lebih berat. Magai nasaba iro apole ngetta wa di jaji de nak berakka sehingga mereji le petuju telai wija-wijata. Makanya telai dale mak berakka tania pole eganna iro agagai. Tapi pole mak kegunana iare ga mak berakka na apole nganna iro agagai. Sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala tania apole nganna le tapa bawang akan tetapi naku tanangi aga pong Allah subhanahu wa ta'ala untuk aga mati iye waram parange tanah maluange galunge maheto-heto na leki pong Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tania tu bawang halala na le jaga tapi nareko maega dalle tanah leki pong Allah subhanahu wa ta'ala yaku tanah to tumatu makada untuk aga makke gunang mapakke gunang iro waram paramu purena leki pong Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk idik miga bawang turimelo ki bawa mappasipulu iarega ya sekekengi ya sidakangi lebantu seles surata untuk menafkahi keluarga atau untuk menjaga hal-hal yang lainnya. Sini ngata malbina fong Allah subhanahu wa ta'ala iki hadire. Nomor telu iare ke nomor 5 ia nak kutanangi pong Allah subhanahu wa ta'ala wa an ilmihi ia rupa disangata untuk aga yakke guna akatane yang naritu tentu atu ngetari linue melototu mak barakka pak disangata talae pak disanga mak barakka tania bawa makadamatan re pak disangata tapi makke gune ia rupa disangata. Tapi tegari tu matota yolo de totu nama tanre-tanre la da asikulangan de tapi nulle patuju anakna aya maka kue marajinna matanre pendidikanna nalupai peko carana didi anakna makurangi wattunna ukko wija-wijan sehingga salah satu bukti bahwasanya makurang mak berakkai pak disanganna peko giro pak disangange elolungan makke gune untuk okko idik manang tania bawang okko aleta tapi untuk keluarga tak termasuk untuk masyarakat. Sini ngata malabina fungullahu subhanahu wa ta'ala yang kihadiri. Maka dari itu talai pak disangem mak berakat tania tu pak disangem maigai nasaba ukuran na mak berakat dek na makkada maiga pa tapi makke gune iro agagai. Tapi narekowat dingi tapamegay na niya mak baraka itu lebih baik. Tapi balala pa tong mulai iya gagay. Balala pa. Nasaba tamba megay wita warang parata biasanna tamba makikiki. Biasanna. Waktu tak biasa makura-kura daleta naleki pong Allah subhanahu wa ta'ala. Biasa angka tau meloy rotita. Maka dalay nga gresitang nga rotimu. Aleng nggak si tengar timu biasanya di langsung lepue iya lengi tapi rigo angkata sogi ki mak buku-buku ni rorotita nalik nakutanaki tawe yare gana taneki tawe makada aleng nggak gere si tengar rotimu kira-kira tatarima mo pa iro tulle mo gatalengi iro mak buku-buku erotita misalna 100 buku rotita nakutanaki tawe makada waddi gamuleng nga si tengah padahal pada rupak kutanana rigau angkata macipi-cipi daleta nan nia rigau angkata masagena daleta naleki pong Allah subhanahu wa ta'ala lebih matana ki pasui rigau angkana naleki asimpunga dalle pong Allah subhanahu wa ta'ala
Sini ngata malabina fong Allah Subhanahu wa taala yang kehadire. Semoga di tahun 2023 ini angkaki nalipong Allah Subhanahu wa taala umur mak barakat. Nania nomor 2 dalle mak barakat. Nania nomor 3 pak disengeng mak barakat. Lo fakolingi femang talla mak barakat dek na mesti mega. Tapi talla mak barakat makke gune loko idi mana. Nareko baja sanga dia naleki dalle pong Allah Subhanahu wa taala, naleki jabata pong Allah Subhanahu wa taala, naleki duit pong Allah Subhanahu wa taala. Biasana idi tu makutana makada. Nareko mencaji pengurus masjid ka, nareko mencaji kepala sekolah ka, nareko mencaji pejabat ka, aga ulolongan. Biasana makoro pakutanata. Balala pa idi makutana makada nareko mencaji pengurus masjid ka, nareko mencaji imak ka, nareko mencaji pejabat ka, nareko mencaji camat ka. Aga wadi guna-gunaku untuk masyarakat. Nasaba iro idi biasa nale fikiriki ale tak mi bawang yal lupai akke gunangarta loko masyarakat luas akatana ini ritu magi-magi naleki baraka kapung Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menutup ceramah ini, ceramah subuh ini, seraya kita juga berdoa untuk kita semua. Naleki umur malampe dan nia baraka pun Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan almarhum Haji Puan Mando dan almarhumah Puan Damang memagi-magi Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala dosa-dosanya dan nia na tarima sinin na amalakna pun Allah Subhanahu wa taala, termasuk pahala-pahala sedekah yang dijalankan oleh keluarga-keluarganya, sanak-sanak keluarganya, anak-anaknya yang saat ini insyaallah natarima apalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى المرحوم Haji Puan Mando wa Puan Daman. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa wasi' al-khurma bil ma'i wa thajr. اللهم نقهما من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا أجرهما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.